8 o'clock namhlanje usuku lesithathu on the day of the 21st of 2021 April. This is your anonymous as sizohlala leyansizo ngoba lona ihora lethu lesishiyagololunye. Namhlanje this is the show whereby we kickstart the show. We say there is the doctor in the house. Mawuthi ukhona ekhaya semuyela ukulafika khona umsakazo usazobona umoya FM feature frequency kizalenzo besola bana it's 101.9 FM. So today we are launching the slot that talks about the doctor, which is the house namhlanje. So namhlanje just to launch we having a special guest and just shortly we're just going to quickly introduce the guest yethu esinayo ke kusungula namhlanje. Before I do that, let me just quickly go to the adverts and then I'll be right back for you. Alright, so today we have a special guest on the show. We're going to be kickstarting the show. They say charity begin at home. Unfortunately, so this cut so good so as we skip to the is being recognized as the one and only doctor Ngobese. Sebingela baba namhlanje kuhlelo lwethu lokuqala nga wona ke umsakazo umoya FM. Ngiyabingelela kakhulu kuba wena msakazi. Ngiyabingelela kakhulu kuba abalaleli khona namhlanje lapha kumoya FM. Ngicela nabantu ukuthi njengoba ngiqala ukubingelela ngi-live lapha ku-Facebook page wami Dr. Ngobese and ngibonga ithuba lokuthi ngibe khona manje thandi. Siyabonga ke baba Ngobese siyabongela ngempela ke njengoba sishilo uDr. ukuthi you can catch him live on his Facebook page. You can just call him catch him lapha ngoDr. Ngobese, and he is also live on Instagram. He is uDr. Ngobese. Dr. Ngobese namhlanje abalandeli bakho nabaleli kumsakazo umoya 101.9 FM balifuna ukwazi babazi ukuthi ingabe uDr. Ngobese ungubani, udabukaphi, waqala nini mhlawumbe kube umelaphi wendabuko, waqala yini nje mhlawumbe uzowese nokuthi udabukaphi, just nje a short briefing kabanzi ngaye uDr. Ngobese namhlanje. No, mhlawumbe masikhuluma ngoDr. Ngobese sikhuluma ngomuntu osukela lela dabuka kwelintuba endaweni yaseGunjaneni lapho enzalwa khona la umdaba umkhona inkaba yami la ikhona khona. So ngase ngiyasuka ke ngeza eThekwini emva kwesikhathi senkuliswa ngabazali sefanele uzoqala umsebenzi wokusebenza itoho lomlungu. Before ngize ngithatha isikaba sokuthi ngibodokotela ngiqale ngasebenza komlungu kwase kuyakhomba ukuthi uNkulunkulu ikhonto engiphathe yona. So kuyisikhathi samanje ngilayo uthalo kuba khona wami uthalo ngifike khona ngo-99 then until we khona manje ngikhona la uthalo noma senginawo umuzi endaweni ekhona abantu la yona ndawo ukuthi abantu bezoqala umsebenzi kaNkulunkulu ngaba khona then nomsebenzi wokulapha futhi ngase ngibala uthalo ngicela khona. Alright, so Doctor, just to quickly ngizogcina kancane kwelapha umsebenzi wakho kwelapha abantu lapha ngokwesintu, right? Ngicela ukuthi sicacisele abaleli ekhaya ukuthi ingabe uDr. Ngobese uDr. ngokwelapha usemthethweni ngoba siyazi ukuthi kunabanye odokotela abasebenzayo kodwa uthola umuntu usebenze ngoba lapho eholwa idlozi. So we just wanna find out ukuthi ingabe mhlambe uholwa idlozi or noma mhlambe yebo idlozi lakuthatha lakubeka kwalapheni nendlela wasiyaqhubeka mhlambe kwakhona nesifundo zenzayo zokuthi ukwazi ukuthi ugcine ukwazi lapha abantu bendlela efanelekile. Mhlambe uma singakhuluma ngokomsebenzi wokulapha singakhuluma ngesiphiwo ngisho kanjalo ukuthi ngizoyisho ngiqale ngene idlozini ngoba ukuthi idlozi ngabe ngishoba sengikhulile sengibona ukuthi idlozi kodwa ngakhuluma ngesiphiwo ngoba kakhulu masisuka ekhaya kithi kwasithathu asiyilapha ya uyothwasa singene emzini umuntu sithwase simina ngedwa futhi umuntu othi methatha isikhoma sokulapha lapha ekhaya ngoba ukuthi usithathe ngoba ephuwe idlozi limkhiphile lamisa samoya kube isiphiwo sokuthandaza ngene into isiphiwo lezo zinto ezihlukene kube isiphiwo sokuthandaza ngoba ithi ukhonzwa yangena ngokuthandaza into oqala kokulapha kuba amanzi then emva kwalokho ukwazi ukuba ukuthi kufika isigaba sokuthi umkhulu osimazi usikhwembeza ubaba kababa esithi uyena umuntu owayemlaphi wesintu ngokunyanga kwamakhala. Basho ukuthi ke
into evele eyingcithe eqinisekisile ukuthi lokho kungakwazi ukwenzeka. So ungena ngesikhathi ngithandaza ngamanzi ufika umuntu ogulayo uyashintsha bese kufika ngasomuthi kube ukuthi uyabonisa ukuthi yini okufanele uyenze uma sekuhlula amanzi ukuze umuntu aphile. Alright, ngiyazwa kakhulu. Unombuzo engithanda ukubuza ke la Dr. Ngobese ukuthi ohambeni lwakho lonke nje siqala ngizwe ukuthi uqala ufika eMthatha ngo-1999 ukusho ukuthi waqala umsebenzi wakho ngomthunda wakho kusebenzela right. So ukubuza nje kabanzi ukuthi ngabe kwaba khona yini isikhathi mhlambe njengomuntu lapha ngokwesintu kwafika mhlambe iclient noma ngithi ozodinga usizo kuwena baba uthola ukuthi mhlambe kuneminye kulolu hlobo lokwelapha aphansi kwalo singathi nje phecelezi lolwesilungu mhlambe sefela thathe namakhambi esintu ngabe kwaba naso yini isikhathi webawuhlangabezana nenkinga efanele endi okwane into engizama ukubuza ukuthi amakhambi akho ngaba akaxabani yini nakho ukwelashwa okunye ukuthola kwesilungu. Mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi ufike la okufanele sifunde ngokuthi ngoba ukulapha ngokwamakhambi kwenza ukuthatha ngendlela umoya uhola kanjani. Sekuhambe kwahamba kwafika lapha isigaba sokuthi umuntu sekunezifo eziningi ezinye ezithi mayicheck odokotela bayibone ukuthi umuntu yini emfanele labo dokotela besilungu yini emfanele ngokwe-treatment yakhe. So baze kusikhosa ukuthi uma usebenzisa umuthi kufanele siyofunda ngoba umuthi wethu uma uzofaka emalebe kufanele kube ukuthi wenza isiqalo sokuthi uma umuntu egula edla i-treatment efike nje i-TB umuntu uma ingena kuthiwa udla i-treatment TB wena uzoqhamuka nembiza injengoba injalo injengokuthi umuntu pheka yabanjalo isuke isho ukuthi ayisamlaphi siyamhlukumeza. Kusho ngamanye amazwi kube khona ukufunda ukuthi siqinisekise ukuthi uma ngabe ngizothatha lelo mlekeleli njengoba ngipheka nje benjalo kusho ukuthi uma ngiya kumuntu ozofika la endlini kusho ukuthi udla treatment noma engake ngizikhenisa manje igulo sezikhona vele futhi uma umlaphi uyafundisa ukuthi cophelela qikelela ukuthi imbiza noma isiphi into sokuyikhanda ukusiza umuntu njengomlaphi wesintu ungaxabani ne-treatment dokotela asuke ezomnikeza yona ngoba bekusikunyaziwe ukuthi manje sengingakwazi ukuthi imisebenzi umuntu noma kuthiwa uyi-treatment kadoctor kanjani ngokuthi ngikwazi ukuthi umuthi engizomsebenzisa mina ngumeneja kanjani ukuthi ungabi namandla okucindezela amaphilisi phela umuthi kuba ukuthi amaphilisi awadlako sekungathi isifo siphele ngoba imbizi iyakwazi ukwenza ukuthi kube ngathi isifo asikho bese kuba ngathi uma uyotestwa kuthola ukuthi igcona alikho kanti imbiza isuke imbozile into esuke ifuna ibeke level ukuthi amaphilisi ezisiqiniseko sokuthi leso sifo angene kusona imbiza isuke ibulala ukuthi ungasali sihla zobulono ngoba isona isona esidala isifo kumuntu. Alright, sizwe baba sizwe ukuthi abantu sebeyakwazi ukuthi babe nendlela abasebenzisa ngayo amakhambi esiZulu kanye nawo laphana-ke amakhambi akhona ethorisile. Ukubuza nje sesindulela umbuzo ozolandela ukugcina bese singena kuhlosa namhlanje isize ngaso kahle namhlanje. Umbuzo olandela ukugcina-ke uthi baba engabe kulona-ke futhi uhambo lakho kakhulu mhlambe mawulapha izifo ugcina ezifeni mhlambe ethinta umuntu kuphela noma mhlambe kuyenzeka uma ukuthi umuntu uyafika mhlambe ekhaya unenkinga egcekeni noma mhlambe unenkinga phecelezi ukuthakathwa angazi ukubeka kahle udinga ukuthi mhlambe ubaba njengodokotela obuya abe ubaba ophatha amakhambi aluhlobo ohlukene uyakwazi ukuthi ungagcini just ukulapha isifo esimuntu esimphethe sidinga lelo khambi thizeni uyakwazi ukuthi uphume futhi ube udoctor okwazi ukuthatha kuthiwa yikhwama doctor if I'm not mistaken aphuma ahambe ayolapha egcekeni noma ayosusa ubhubhane sokukhona ekhaya. Yes, mhlawumbe kufanele siqinisekise ukuthi before sikhulume ngomuntu kufanele sikhulume ngekhaya ngoba uma sikhuluma ngomuntu sikhuluma ngokuthi umuntu osuke ephila kodwa unekhaya. Uyakwazi ukuthi uma ungafika umuntu kungobese amhlola athola ukuthi ekhaya kuye emzimbeni kunezilwane futhi uthola ukuthi ekhaya kwakhe lo muntu kunezilwane. Uma ulapha umuntu osuke izilwane seyigxile kuye emzimbeni zaphinde zaphinde ekhaya usuke kuproblem njengomlaphi wendabuko ukuthi ungagcini ngokumlayezela ngoba ngokwesiZulu ukusuka uhambe uyofika ekhaya sokusho ukuthi wena unamandla okuyola ngale nto esixaka umuntu ngoba into elimaza kilokho ukuthi omunye umuntu kungamvumeli ukuthi wena uhambe uyofika kwakhe uyosho kanjalo kodwa ngokunyanga bokusebenza thina sivumelekile ukuthi uma ufika kimi ngiyumlaphi kufanele ukuthi ngigcine ngifikile ekhaya ngoba
ilapho kufanele kulungisa khona into zamadlozi angidingi ukulapha umuntu nje angidingi ukulapha umuntu emzimbeni ngoba umuntu emzimbeni ungamelapha bese kuba ukuthi into futhi ungayenza kodwa futhi bese kuba ukuthi into mawuyenza umise emzimbeni kuye ekhaya kuphela ngoba uma into ingekho ekhaya kusho ukuthi uzofika imali kuye kulezandleni bese ingase iphelele ukuthi ungakheki iphelele ngene umuntu ongakwazi ukuya phambili so akukhosi ukuthi uma umelaphi ukwazi ukuthi lapho umuntu emzimbeni bese phinde futhi ukwazi ukuthi uyofika ekhaya ufike uqina igceke uyabethela uphinda futhi ekhaya uyakwazi ukuthi uyaqupha ngithi siyaqinisekisa lokho kumsebenzi ukuthi kukhona ukuthakathwa abese kusho isiqinisekiso ukuthi ukuze kube khona belapha bekhona ngoba sekunabantu abathakathayo ukuthakatha yiko lokho okubona ngathi kuncane okwenzayo kulala nesichitho umntana lesiqinile kahle ukuthi uyethakatha ngoba usuke udistroy impilo yomuntu umuntu uma esemendweni angasakhali so siyaqiniseka ukuthi uma ngabe sizokulapha iyenzeka isiqinto sibe semzimbeni womuntu uma ezofika lashele kwangobese kodwa futhi kuyenzeka ukuthi uma umuntu esebona ngobese uma sefana iphotho ukuphila kuyiwe ekhaya kubo kuyoklina igceke kuyaqiniswa egcekeni ukuthi izilwane ebeyiphoswa la ekhaya ezenze wagcina wagulula ekhaya zingasakwazi ukuya zifuna uku-affecta futhi ngoba sosesenziwe ekhaya kwase ulanywa control idlozi nokuthi uma umuntu esuke efuna ukwenzela into zakhe zenhlanhla ngeke usuke yakhumbula ukuthi ukhona umuntu ukuthi uma ephila ngaphandle kokuthwasa ukuthwasa kumkhipha umuntu ayofika kugobela wakhe but igobongo uyakwazi ukuthi uma uzomenzela umuntu yomisela kwakhe ngoba isuke kufanele ukuthi uphile kwalomuntu kwamadlozi okumenzela khona kuphakame la ekhaya ngoba amagobongo impilo yomuntu basuke igobongo sisikhuluma ngento esukuphila umuntu ngokwemimoya umuntu azelwe nayo bese kwenza ukuthi uma ngabe lo muntu ezolashwa ngemithi ekuqaba ukuthi igobongo alikho emzimbeni libe likhaleleka ngoba akusiwona wonke umuntu ongenzela igobongo ake singakhulumi ngolokuxhasa nje lokuphila ngoba kusuke ukuthi lo muntu wenzela igobongo nje unemimoya sekhoza ukuthi uyofika ekhaya lezi izinto ezenza ukuthi uma ilozi ufika kulungisa sekuthiwa la ekhaya umuntu ofuna igobongo usuyameza uma kuthi umndiki uyameza umndiki wakhe noma yinono noma umndawo into zakuzenzela ekhaya ngoba isuke ikongele stress nomsamo awukwazi ukumenzela umuntu into yasemsamo njengegobongo uma kuwukuthi ilokuzana umsamo wakhe awuzange uzofika uqina ngoba noma ngabe ngithola ukuthi kwemthazo nedlozi fanele ngibheke ukuthi sokunedlozi nje uma sefanele ngilungisele ngizoyakini yini uma ngiyakini angibheke ukuthi uqina kangakanani ngoba uma bengizoyakini ngithi yokulungisela idlozi kube uqina ngifana nomuntu olungisa wena kodwa usabuyela odakeni ayisizwa kakhulu baba ngiyathola ukuthi laphana ke kuye ukwazi ukuthi uthi uvula nezindlandla kancane umbuzo ogcina ke bengithe ngizobuza wena bese sibunya manje siyabuya lesi sibuya ke nasihloko sethu namhlanje ke esoke siphezulu kwaso lesibizwa ukuthi ngabe umuthi uyasebenza yini ngempela noma ngabe umuthi ukhona yini na lona ke hlelo sethu namhlanje kumele phinde ngokubuze ekhaya ukuthi uhlolo njengamanje lona kuhlelo lasigcina khona ke sikhuluma ngabanzi nodokotela abahlukahlukene nodokotela bendabuko noma ngabe UI practitioner. This is your chance for you to watch every Wednesday from 8 to 9. Alright. So when you're nje and then when you come back so when uzogcina bese singena kusona ihloko sethu senamhlanje nayo Dr. Moses. Hamfethu wakhohlela kangaka unani? Isibonga sibalekile yakazi ngokuphila lokho zenzani ushiwa tete. Ukusufika Dr. Moses. Ubani naloyo. Dr. Moses unamakhambi ahlukahlukene ukanazo zonke izifo. Kodwa ngizoyizo ngayo ugazi lami. Lapha mhlawumbe khona treatment ethathayo noma khona uphethe unomzimba omubi uqeda inyumba uqeda nanedliso. Kumele ukuthi uhlangane nayo Dr. Moses ozokusiza ukukhohlela kwakho Utholakala ngomuntu kanjani? Dr. Moses uyatholakala ngofuthi kuyipho khona eWaterloo kanti uyakwazi futhi ukuthola khona enkundleni zokuxhumana ezo-Dr. Moses. Uphinde futhi uthole uDr. Moses ku-078 191 1010 kanti futhi uyakwazi ukuthi aphilise abantu ngithi abaphile abantu. Ngiyabonga Dr. Alright, so our time is exactly 24 minutes away from eThekwini uhlelo whereby sidida khona ke indaba ethinta wona ke umphakathi kanye nokubaluleka. Namhlanje ke ngishilo ngathi isikole nayo inkulumo lesigcine sikhuluma uDr. echaza kabanzi ukuthi akagcini nje kuphela ukulapha izifo kodwa uyakwazi ukuthi aphinde aye nasekhaya ngoba kubalulekile ukuthi umuntu umadumelapha uphinde uhambe ekhaya futhi ukuze uyoqeda lonke ububhane okhona ke. So khona engizwile ke Dr. ngathi wona umbuzo wami osuna namhlanje before singene kuyona ke indaba sididayo namhlanje kumbuzo obuza ukuthi ngabe umuntu khona na okanye phecelezi umuntu ingabe uyasebenza ngempela yini umuthi
ukuthi before singene ama-products udr anawo, right? Umbuzo wokugcina-ke kanjena uthi nakuye doctor ngebhizinisi mhlambe ngiyabona ukuthi okay umsamo wami nje ushilo mhlambe awumile kahle but ngumuntu engazi ukuthi ngiyazama ngifuna ukuthi ibhizinisi lami nami libe nabantu noma nginebandla ngifuna nebandla lami ukuthi likwazi ukuthi ligcwale ebandleni. Ingabe ke umuntu ofana nomuntu onesimo esifana leso uyakwazi ukuthi umsize mhlambe ngoba ngiye ngabuza ukukhuluma ngokuvuleka kwey'nhlanhla zomuntu? Yes, mhlambe kufanele siqinisekise ukuthi uma umelaphi uma sikhuluma ngedlozi sikhuluma ngento engathi mayisisi usesimeni salo likhiphisa imali ukuze kufike la ephela khona imali. Uma usebenza uphela umsebenzi uthola ukuthi abakawuthola umnyombo kufanele balikhontrole kanjani ukuze likwazi ukuya phambili. Asike sichaze ukuthi umuthi awuvele usetshenziswe nje kuba ukuthi isimo esiqhamuka senze umuntu bese khaleka sengathi ikhona ukufanele yenziwe and inhlanhla akusiyona ongavele uyenze nje uma ukuthi vele ihamba kahle. Ukhona umuntu obesebenza namhlanje noma enamathenda namhlanje aphelile nokuthi omunye benama-tax omunye nento zonke kodwa into zakhe seziyadrop. Khona bebekwazi ukuthi namhlanje awenza u-50,000 30,000 20,000 a day kodwa namhlanje akasenzi imali. Usuka lana-ke kube ukuthi uma simhlola sithola ukuthi edlozini lakhe usezame kakhulu azikho into azenziwa ngoba umuntu ukuthi bakwenzeka into enhle kuye bamphehlela amanzi. Ngesikhathi bemphehlela amanzi basuke bevala ukuthi sesithole ngisho umuntu oyisona onedlozi lakhe eliphethe impilo yakhe bayolivala ukuthi lo mkhulu noma lo gogo akangasakwazi ukusebenzela. Manje ususele nemali yokugcina mhlawumbe usele 10,000 or 15,000 usuthi kuba ngathola umuntu manje ongangilungisela inhlanhla ukuze ngibuye ebheke ukuthi ngilungise izinto zasekhaya ngoba indozi ningafuna inkomo ezimbili kodwa lingakwazi ukunikeza u20,000 inkomo ezimbili ngoba sekuselinyaziwe. Uma ke ufika ngobese ngokuthi sibukulwa ukukwenza ngesikhathi senze yabona umuntu selimele bese sithi hayi into entada ngithi siyayenza la kwangobese bese sithi ake sikwenzeleke nayo into inazo izinto engekayibalula before uma ngitshela abantu ukuthi le nto ziyasiza kakhulu. Khona manje nginezinto izinto engizenzile engingasho ngachaza ngathi khona engiyenzile nje simple elula kunayo yonke lo abantu behlele imali kungabi kuye emaphaketheni ukuthi imali ayikho kahle ngathi ngikhalomnye umuntu othuma enhlanhleni lo muntu ucontrol makuthiwa idlozi lakho linyama kanjani ukuthi wena uthola imali uzolungisa idlozi. Sinento siyibize ngoma-1000 ngathi liyanto liyana yenziwa kuwe noma wethu idlozi lakho linyama kanjani ukuze uthola imali uyolungisa idlozi. Sase siba nento esibiza igroup esiyishiya ukuthi zama sifike lapha ya eJerusalem asithi uJerusalem akhona lena siyakha bese siyenzela umuntu ngoba awuqali yobika kogogo noma uyokwakhuka sithandaza noma uyokwenza indlu yangasenhla noma uthi njengoba ngabenzelanga nje umalume no anti ngeke ngeke ngithi uyakhumbula amadoda azofuna ukuthi uhlabe kodwa imali ngeke but uma uzothola isigubhu ke sizokwenza ukuthi le nto ikhuphe indaba khona lento sike sayenza yokuyohlamba abantu ebophumeni baningi abantu abebebonga manje ababuya bethe sibonga lento ngoba ukhona umuntu msakazo seke wasebenzisa imithi kangaba bethi kamkhize kashabalala ibonga ezehlukene lento yangena kuye egazini ibizokwakha inhlanhla kodwa iyakhona nje ehlukene futhi uyinikwa abantu abahlukene yagcina kuye seyibophelana ingasakwazi ukudala inhlanhla. Ngesikhathi yenza kanjalo siyenza ukuthi noma bethola into right ibisihamba kancane noma ifike kube ngathi blockekile ngoba wasebenzisa sefuna ukuthi manje lo muntu athathwe ayogezwa ngaba isolwandle ngabe isele kuze isebophomeni bese kuba ukuthi ibophomo ifika imhlanzi umuntu imimoya yonke yakhe ngoba akekho umuntu ozelwe noma ngabe ukuphi la ukhona ngokuthi wenza ini akekho umuntu ongenayo imimoya aphila nayo ngoba laba bantu bakini abalala abantu abakini abalala bayeminye imimoya yabantu abangasekho kungenzeka bangahlambuluki bese udina wenza ubhinisa uthi ngiyayekela ukwenza kanti ukuthi ufuna kuthwala umuthi ozokhontrola ukuthi umuntu usebomeni ufike uhlanzwe bese kususwa into ezokwenza ukuthi uma ngabe sithi sesifaka amanhlanhleni ukuthi usebenzise manje kube kuzokwenza inhlanhla. Number 2 uma kuthi uma-1000 mawenziwa ukuthi kuzokwenza inhlanhla. Number 3 uma kuthi isigubhu mawuyenza sokube ukuthi sizoletha imali ukuze wena bese uhlehlake uyokuyelwa lezi zinto bazenziwa kuwe isuke singafuni ukuthi wena bese uthatha imali udlala ngayo unikeza abantu kusana ngayo ukuthi ulungise into sekhaya ngoba into engakudila idala manje ilokhu ukuthi ngekhala uthola imali uyabaleka uhlele endaweni zakho then bese lento iya ngoba sometimes kansiyenza suke siyilinkisa kwabanye abantu abaklina abakuwe egazini
siyezwa ukuthi iyakwazi ukuvulela inhlanhla noma thusula imali yokugcina usungakwazi ukuthi uthola usizo khona-ke uma-1000 ngicabanga ukuthi uma-1000 ngithola bese ukuthi hayi uyiletha ngama-1000 ngicabanga iza ngama-1000 hayi ngama-1 rand ngama-10 rand ngama-20 ngama-100 rand and khona usazobe ekhuluma lapha ethi ena into ebuhlungu idlozi limoshwa into encane vele khona ubabosho kanjani la othi limoshwa kodwa mase lilungiswa uqiniseke ngisho kanjani ngoba uzokufika emngobese uyakuhlola ageje uthi uyafika kumkhiza uyahlola ageje uthi uyafika uzothola umuntu wesithele kuyimali uqondanisa kulunga usukuchithela nabo 10,000 uthi ulungisa indaba edlozi ingakhona ukulunga idlozi into ekhona kodwa inkinga kuba ukuthi mase limoshwe ngoba umosho idlozi limbi ngokuthi usuke umosho lo muntu okhona egcekeni oyigazi lakho. Alright, isikhathi sethu sikhomba ukuthi it's still 1 minute away from 8 o'clock wona-ke namhlanje ebusuku uhlelo silona-ke la sikhuluma khona naye Dr. Ngobesa and ama-fans akhe nabanye abamthanda kakhulu-ke they're catching him live on the Facebook page Dr. Ngobesa and on Instagram he is Dr. Ngobesa and this is your one and only KZN training radio station Umoya FM. The frequency kuyona njengamanje is 101.9 FM, right? So isikhathi lesike la baba ngithi asingena khona ke ngithi futhi ngithi uvuthonda ngalethu lo lengqoqana namhlanje inhloso yokuba nayo lenhlanganisela sinayo ukuthi sazi ngempela ukuthi uDr asicacisele nabalele emakhaya nakuphi nasey'nkundleni ama-social handles ama-social media laba balele khona uDr ukuthi engabe umuthi ukhona ngempela yini Dr ngoba kusanabantu abangakholelwa ukuthi umuthi uyaphila umuthi awusebenzi kuyakhona into eshiwo ukuthi yonke into isebenza ngokukholwa komuntu but namhlanje ke ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuthi sicacisele ukuthi ngabe umuthi ngempela ukhona yini. Ya asibuyele lapha yana ekutheni yabona ngizokhuluma la ngifane ngisho ungajaha ngoba yabona le umuthi inkulu debate la ekhona umuntu ophilile nomuntu omunye owakhuliswa ngawo umuthi ikhona debate ethi umuthi ngathi into engekho omunye uthi umuthi into engekho ngoba ubukhulu umuthi ungasetshenziswa. Ake sikhulume iqiniso elithi kubafanele laba bantu abasebesho manje ukuthi umuthi awukho isizathu uyazi ukuthi yilaba bantu abawusomathuba ngoba uma sikhuluma ngokwelapha sikhuluma ngokuthi lento ekuwe isuka kuphi. Uma sikhuluma ngobunyama nje akusiyo lento okuzothi uma ngisuke eMtuba ngifike eVerelem lapha eHothalu ngizohlala khona uma ngibona umlungu siyangixosha namhlanje usethi umlungu angihamba bese kuba ukuthi mina ngothi yini engangenzela imali bese ngithatha amabhayi lawa ngiwafaka kubeni emzimbeni bese ngimisa amaflegi bese ngithi yala ukwelapha yinto esukela endaweni ethile ngabe kini ugogo wayesangoma ngabe kini umkhulu wayeyinyanga ngabe kini ubagogo wayemthandazo ewumfundisi leyo lisuku isukela endaweni iyona lento edala ukuthi abantu bagcine bengasakholwa ukuthi umuntu ukhona ngoba sekunabantu abangazi lutho othi noma ufika kwakhe ufika ubone ukuthi lo muntu akazi lutho ngokwelapha and makufika and unenhlanhla umuntu ongazi uthole kwakhe kunabantu abaningi abazofuna usizo olungekho bese kudala ukuthi umuntu obebona ukuthi ufuna umuntu ufuna ukusiza ngoba uma usuka kwakho usuke uxakekile ngalesikhathi uxakekile ngalesikhathi ke usufika kuNgobese engakwenza into efuna ila uqala khona ukubona ukuthi sengiyengobese ngahle kwangithathela 5,000 rand wami kodwa kulunganga lutho usubona lapho ukuthi ngathi awukho hayi ukuthi umuntu awukho asibuyele endulo ake sibuyele endulo ake sikhulume ngokuthi uma umuntu ephukile esandleni ngabele kanje asikhulumi ngodokotela ngoba udokotela uyamanje impilo ifikela abantu abangaphesheya ake sikhulume ukuthi umuntu ephukile kwakunento efakwa njengezinto kanje udonti umuntu alulwe uqonda lesithambo bese kufakwa induku emancane abhandishwe bese kuhlatshelwa uma sikhuluma ngomhlabela sikhuluma ngale nto ukuthi umuntu uyayiphuza oliyagcatshwa lapho kwemlenzeni ezoshintsha ihlume isithambo sinemini sikwazi ukuyenza kanjalo uma umuntu enyelile igazi lophele ngaphakathi kwakunento eyenziwako ukuthi umuntu uyalumelwa ukumunye igazi ngento ethile esuke ingafani nesiphethu uma ngasifaka umuthi ukuthi umuntu agcatshwe bese lento yokudonsa igazi likhishwa lokho engasuke ngoba ilona esuke kuvula umuntu bese kuba nemithi engihlabela umuntu ayiphuzako okunamanje ngisho umuntu ezoteta umuntu ezoteta sekumanje ukuthi ngosuku lokuyahlinzwa
imnandi-ke lento yokuthi kuthiwa umuntu uze esibhedlela ufana ahlinzwe ingane enkulu zazikhona iy'dudu ezazinkulu kakhulu kudala kuba khona into yakuqala manje into evele ikhona endulo but inkinga uma umuntu ekhulelwe ena-3 months kunomhlabelo wakhona awuphuzayo eqisa inyanga yesi-4 ngoba kufanele zibe yugwedwa inyanga yesi-3 inyanga yesi-5 ne-7 inyanga kanyanga usuzoteta and baningi abantu abatetele emakhaya baningi abantu abatetele emakhaya ngokuthi umuntu behlabela umuntu atete nje kahle ikhona ingane ungekho makliniki ikliniki ibisegcekeni bekwazi ukuthi umntwana uhlanjwa la umntwana uzawele enkabala yenziwe ngokosiko la ekhaya ngoba umuntu utetebela ekhaya kunento ey'ningi ebezenziwa okwezifo uma sikhuluma ngokugcosula sikhuluma ngaso lesifo esifana ne-AIDS sithi ingculaza ngathi into yanamhlanje into ayivele ikhona kwakudala ukugcosula kodwa abantu bephila and kunento ababezenza so njengamanje sekufika isigaba-ke sithi uma sikhuluma ngomuthi sikhuluma ngento engaqali manje lokho kokuthi kufika isigaba bese ngathi ikhona efika la esithi umuthi awukho ile nto engichazayo ukuthi yila bantu abadlale ngabantu baze bathi abantu kusho ukuthi umuthi awukho ngoba uma ekhaya bekufanele umuzi uthalathiwe masikhuluma ngokuthi kuba ngezethi obantu kungathiwa kufanele ushawe ngezulu sikhuluma ngento vele ngenzeka mazingathi uzifanele ahlobo manje ngithi mina lezulu kufanele sisuse la silise kwazibani kufanele sikhuluma ngomuthi lesikhuluma ngawo yinto lena ezokuthi ukuthi uma kwakho angisho ukuthanda lokho wrong uthanda ukuthi inkosi baba yebala ngoba naba uzothatha ngisho kanjani so kusho ukuthi uNkulunkulu akezona nakusho ngoba uyakholwa sesonke uthi uzobheka uNkulunkulu uyabheka umuntu wakhe noma ngabe imuphi uma bethanda zethi ngicela uNkulunkulu ukuthi ngimnqobe uzibani uNkulunkulu uma efuna ukuze uyakuzwa ngoba vele uzomnqobeka ngoba uthi ngumthandazo lo muntu uye emthini azothatha ahlanganise lezo zibahlanganisa sakho bese thumelela susa izulu liyoshaqola umuzi ungeke eshozini ukwazi ukuthi umuzi wakini izulu ikhethe uphathi kwemizi izosikhola wena ukuthi uvele nje umuzi umlilo wangela la ekhaya yini leyo umuthi so kunemithi ekwazi ukuvika kucushwa kuqiniswa ingane mayikhula kwaziwa ukuthi ingane uma iphethwe ikhanda kunale mithi kufanele kwakunemsuzwane eqala vele sekhona namanje ekwazi ukuthi uma ihlike esandleni ukwazi ukugela lento ihlakaze ukuthi ilento yokuthi ulento ebamba njengekhanda yabona izinto zazivele zikhona akuqali njengamanje kwese ngathi manje na into entsha umuthi into engekho umuthi nevele ikhona uma sikhuluma ngomuntu masikhuluma inkinzo ukuthi masikhuluma ngomuthi sikhuluma ngomuntu ngoba umuntu uyeza aphile uma umuntu ungekho ngoba into singakhuluma sisibuzwe wena ukuthi uyini wena singabe sesithi uvela kuphi ukuthi uvela emhlabathini sithi umuthi uvela emhlabathini uhlukwaniswa yini nomuthi ngoba izinto embili elethe bamanzi and lonke libuyela la emhlabathini yakhona so yikho kugcina kwenza ukuthi bese ngaphethe abantu umjogo ngenxa abantu abagaye ngabo abantu kodwa umuthi into ekhona yokwelapha umuntu yokwenzela umuntu inhlanhla yokuvikela umuntu ngisho uzodutshulwa la uma kuthiwa ngwenzela umuntu ukuthi mina ungadutshuli ngiyakutshela ukuthi ngeke udutshule lo muntu okudubula thatha isibhamu uma ungasiphathi isikali ngoba mase ngifuna ukugarantela ukuthi yena umuthi womsebenzi fanele ngitshele ukuthi ngeke akwenzele lutho lomuntu hamba kuye noma kwathiwa unecala fanele uwile icala ngitshela ukuthi hamba ecaleni ngicala manje namhlanje uwile namhlanje icala uyaphuma ecaleni namhlanje wenzeni noma wenzeni uzophuma ngomuthi. Alright, asike sithi kunyana amathanyane sithi ukhokhumaya manguye doctor kunombuzo engithanda ukubuza wona seyona nje topic yomuthi before singene bona amaproduct akusizokhokha nje uhlelo ngadizine right sizothi nje kunyamathe nalo we come back ngizobuya nawo ke umbuzo enginawo for Dr. Wesi inyembezi umphothi ukhuluma bebalile njengenyembezi umphothi bekhanya kama wasonto betsheni ukuthi lahlaba mangalahlile uzoshaya umhlaba ukhala umhlaba ungathintanga kasimba ngisithanda balahlaba uNkulunkulu wamisaba yithi kumele yakhe sidlule ubala ukhuluma bethe bebalile Dr. Wesi abagula nababezi ngokhona nokugcina imizi yakhe abagula abaphilile abahlobisa bisifakile ababenzanga iphutha lokuzazisa kuhloba sakhanye etholekile wavumela ukuba isimungulu athembela lesimangaliso ungamethemba ngayikohlakala usabulawa ngisho esibathembayo ukuba namandla nemali kulokho bathatha igazi ngagcona umpongolo bacashe ngokhololo yizubo bese nojobo besebenza ngokholo hayi ngomqondo abaphila abantu bese nenkonzo ngomoya wokuphila nesigodlo sengashintshi ithole ungalilahle udokotela ngobese sengishintshi isihloko akunikeze imvuselelo basinda ngokholo wesimanga simisomoyo khona udokotela ngobese wamkhiniswe ongowakho noma nhlanganje. Alright, sabaphile ngabantu ke
abawamantozane ekhona sisana-ke uDr. Ngobese okhona-ke sikhuluma yona-ke indaba enkulu ethinta wona umuthi okuthiwa manje abanye banenkolelo ukuthi umuthi awusebenzi right. Umbuzo wami-ke ukulana-ke baba namhlanje ebusuku ukuthi la eSouth Africa njengoba sazi ngingasho nje South Africa kuba sengibala nje Afrika yonke ukuthi inenhlanga ehlukene eyiningi right. Uma ngabe sikhuluma ngokuthi abantu bayamthatha bese beyokubandanye bawuhlanganise nabantu abamnyama besizwe semnyama phecelezi black people abesizwe sembisho right. So ekusebenzeni kwakho nasohambeni lwakho wawaba naso yini isimo webhayi ngoba ngiyibona ukuthi uhambele namanye ama-provinces mhlawumbe ko-Cape Town or mhlawumbe kwenye indawo outside KZN. Yenzeka yini mhlawumbe uthola ukuthi sekufika olunye uhlanga lizeke nakubaba bezofuna ukusizakala-ke ngendlela yesintu? Uyazi ukuthi masikhuluma ngalokho asikhulumi ngokuthi ibona abantu asebeyosebenzisa kakhulu umuntu omnyama labo ezinye inhlanga unathisa kahle ey'ntweni zethu nje esikhulume ngobuntu sikhulume ngesintu ey'ntweni zethu besizenza thina ibona sebegcine kakhulu bagxiliswa yini kakhulu ukuthi bayazi ukuthi lento le iyekelwe ithina abantu abamnyama isebenza kangakanani. So izinto yakho ofanele ukuthi ngela kuyo ithathwa abanye abantu bayisebenzise bona ngendlela abagculiseka ngayo baze baphile baze babe right. Ngoba khona abantu abangazi ukuthi namhlanje kukhona Shoprite kukhona checkout ukuze bame babe right. Ngoba uma uthatha manje umuntu omnyama uthi uyovula checkout manje ube nemali unemali uyovula checkout eShoprite ngeke kungene umuntu ngeke kungene umuntu kodwa ake kube into anevulayo. Namhlanje siyalwa sishisa itolo zamaPakistani senza yonke into uma uyibuza ukuthi akukho lo ngoba sikwesikhathi ukuthi sebethatha amathuba endebe sizenza but uma uyibuza ukuthi mina ngoba njengoba benginesitolo besisikole esikhulu besinabantu abangaki yini edala ukuthi base kufika laba abantu beze kanje nawe uthenga khona nomunye uthenga khona kodwa uyatasuka futhi ethengini yini enza lokho umuthi abathandaza abantu laba basebenzisa lento lesibalekele thina. So ngokuthi mamazo bahamba kakhulu ukusebenzisa izinto laba bantu ukuthi sekuyibona baphinde basizakala ukudlula thina abantu abamisholo ngoba abantu abamisholo sibalekele izinto lezo kuzifana zisize sangena bese kunabantu abalinyelwe imizi ngenxa yokubalekela thina kunabantu namhlanje abahandela amakhosikazi abo ngenxa yokubalekela umuthi kunabantu abahandela amadoda abo ngenxa yokubalekela umuthi umuntu uthehleze ekhaya uthi xa engagcine kuliwe yabo kube mnandi ngoba sekufika abantu ngakusasa kuhlezi ungathi kuhle ntambama uma ngabe kuyolala kuyaliwa uma uyibuza umuntu uyangena ngoba esithula ukuthi ekhaya akukho ukuthula kunentelwayo before nilwe nina yabo yini inento ukuthi abantu abasakwazi ukuthi babe njengabantu abangakwazi ukuthi bagqunywe ekhaya bagezele ekhaya uqiniswe imizi uvale imkhokha ukuklinwe ukuthi ingane nabangazi ukuthi nje ekhaya ithi la ngizalwa khona bangazi ukuthi ekhaya ngizalwa khona vele amantombazane makazalwa kufanele ukuthi kube ukuthi agezwe ngesiqungu kuze intombazane mele iqale i-age of 16 sebeyibona abafana noma 17 18 21 seyibona abafana ayingahlali banigane ayingahlali banicele ayingahlali bane ukuthi umuntu uma angathandi umuntu wami wethanda ngapha uyaliwa ngapha uthanda ngapha akazange lo muntu ahlanjwe umuntu akazange from esuka ekhaya kubo abantu babalekela izinto ngiyathandaza mina ngithi njengoba ngimfuthi ngiyakholwa ekutheni fanele umuntu kodwa mina ngifuna ukutshela umuthi ngisebenza kakhulu usebenza kakhulu ngoba ngisuke nginethembe lithi uNkulunkulu ngesikhathi edala ihlahla wayengizona isilima into edala uNkulunkulu emhlabeni yonke ihlahla yonke edala uNkulunkulu emhlabeni wayidala ukwazi ukufanele yenze ini ayikho into eyenziwe ngephutha uba khona komuntu uba khona kwesilwane uba khona kwento ezihlahla sikhona ngofanele sisize umuntu sikhona ngofanele sisebenze ezothini so esikhathi ke kunabantu ngeke sonke sibe nolwazi kwekukhuluma umuntu ongazi lutho ngapela ukuthi umuntu usiza ngo bathi ayikho ukuthi umuntu uyambuza ukuthi uyazi ukuthi umuthi yini bese ethi ayikho ukuthi umuthi so ngibona ukuthi amazi izindodana sisebenza ngazo kakhulu namanje ngaphandle ukuthi ngiye kwamanye ama-province khona la eBothando ngisebenza ngazo ngize ngithi ngoba ngawube ngahlula isikolo bandla bese ngibiza bona abana abafundi ngithi izani-ke lizokhuluma lezi zingisi senu itshelele umuntu ukuthi uma uthini manje uma uyikhuluma nje kuzofuneka umuthi lo muntu njengoba ethi ibhizinisi yakhe iyawa ikhawatshi or ini fanele ngimnikeze umuthi or ngiye kwakhe ngiyosebenzisa umuthi ofanele usebenza ukuthi lekhawatshi ibe busy ayikho into ezengathi engenza ukuthi
into osenza ibe busy ngaphandle komuthi noma ungathandaza kodwa umuthi ngoba mina uma ngase ngicela uthandaze wena umveli nqaba bese mina ngisebenzisa umuthi ngithi asenze into ngithi thandaza wena mina ngenza into ethile umuthi la suma bonke kubani bazophumelela. Hayi uyezwakala impela kusho ukuthi singaphetha nje ukuthi ubaba uyaconfirm ukuthi impela umuntu ukhona futhi umuntu uyasebenza. Yes, umuthi into ekhona futhi ngingafuna ukushamanga into emotion kangaka abantu ngoba abantu babalekela umuthi asibe nje lokho singadedi khona into emotion kangaka ile nto yokuthi ubulawe wena wabulawa uzobafika lapho ukuthi khona umbone ukuthi konto kalunywe umzimba athi izitolo lezi zokugcoba athenga kuze ukuthi uphele 5,000 manje ngithenga but ukuluma kuphela emzimbeni kufanele ile hodla lapho ugazi lami ibiza into ezokwenza ukuthi mayiphuza lento yobulala lento kuye ngaphakathi kuze lo muntu ufanele amshaka isipritho namabe yile basuke umbulala ngayo ikwazi ukuxosheka. Alright, this consensus combo it's 46 minutes away from 8 o'clock when I go to Sangaz. This is your training radio station KZN at Umoya FM 101.9. This is where you are catching us live, and we're also live on the Facebook page, which is Dr. Mbobese, and also on Instagram. We're also live. You can catch us live and do us what you told. So before usuke wathi uthinta kancane kuma-products athi lokhu ungathinta kancane lokhu ngibuza ukuthi uyawathinta kancane nje ngiyabuza ukhuluma ngomlekeleli ngakuzwa ukuthi ukhuluma uthinta ugazi lami njengamanje nje sizothi nje khoma kancane mase sibuya-ke nje sobe sesibuya singena kuma-products wona ubaba anawo-ke uzakwazi ukuthi awachaze ngabani ngizothi mase siwachaza-ke baba bese-ke ubona lama-products akho usuyangitshela-ke ukuthi yiphi i-product ofisa ukuthi wonke umlaleli olalele njengamanje okanye wonke umuzi ube nayo lo product ekhaya, nanokuthi ibaleke ngani i-product, why uyithemba kangaka, nanokuthi ikhiqizo ubani yona le product. So kuyabona manje nje masise kuyasichaza wona-ke ama-products akhe-ke uDr. Mbobese. In the house. Moyo, Uchocho olwandwengu uDr. Mbobese no baba bama-1000 uDr. Mbobese abaphile abantu bazobe khona laphana ku-1077 Super Street Olivet njalo ngolwesihlanu ngo-9:05 ntambama. Thinta uDr. Mbobese uchocho olwandwengu ku-063 771 0356 kanye nobaba bama-1000 uDr. Mbobese ku-078 191 1010. Abaphile abantu. Alright, abaphile abantu-ke sihle naye uDr. bathi baba kama-1000 sizongena wona ngama-products akho-ke Dr. Mbobese. Cela nje ukungiqalele ikhona-ke ne-display khona esinayo laba ku-Facebook ngampela bazoyitholela kahle ngampela-ke because bazokwazi ukubona i-products esikhuluma ngayo njengamanje. So we're gonna talk about product number 1 okhona phambi kwakho njengamanje nokuyi-container encane ngathi container yamaphilisi. So uzoyichaza nje ukuthi iyini nanokuthi yenzani kumuntu, ibaleka kangakanani, why ubaleke ukuthi umuntu ukuthi abe nayo. Angazi ngemuzi zokuwasha nama-price uzokuwena ukuthi usho ukuthi mali bakuthi ama-price uzowakhipha bazobe sebekwazi ukuthi bakuthinte-ke ngoba uzokuthi ushiya-ke iy'namba zabo ukuthi uthinteka kangakanani umuntu bese kubuza ngama-price awo ngama-product. Mhlawumbe kufanele siqale sikhuluma ngesiZulu njengoba ngikushiftha ngebese ngabantu ngoba ukuze kulekeleleke ngolekelele kufanele siqale la kuxazululwa khona. Sinabantu babalekela ukungena esitimini, kustima vele kunzima uma umuntu ezongena estimini. Angithi lelo kuza lifika kimi ngalesikhathi COVID-19 babamba kakhulu abantu ukuthi umuntu aqinana umuntu omunye uvalele umoya akakwazi ukuphefumula. Sathe sithola ukuthi sikhande lokho. Lelo sikhathi siyenza ifika njengesiprofetho seyiseyayenza sesithi le ngiyazi ukuthi amazini angange-glass commission awona. Uma ungaplaka amazinga enkengeni ungakufa eglassini bese uthatha into eyi-1 uthatha into eningi la uthatha into eyi-1 ende zongisho umntana emncane umenzele ufake emanzini kanje then usuyawugela amanzi kanje then iya straight izovula esifubeni uphefumule ukuthi ukwazi ukuphefumula uthi ukwazi ukuthi ngoba khona into ababulawe ukuthi umuntu umathelele kusuka asakwazi ukuphefumula akasakwazi ukusuka la ayilapha ekhishini but endlini ngaba ukuthi uthuma ingane ngibhekela amanzi mhlawumbe lento bese uyifaka isikhathi phefumula iyaxazula ibulala ngishinto esuke sazi ukuthi
uma amaphaphu engasakwazi ukuhamba kahle then ikwazi ukuvula ngoba amaphaphu once kwanento ewaqinayo kwanento egwebela hamba seyohlala la emaphashini so sekwenza ukuthi wena ungasakwazi ukuphefumula ingakhetha uphela umoya sekuthi umuntu ushonile umuntu ushona ubulawa into abengakwazi ukuthi athathe nathi into enenani eliphansi ngizoshiya amanamba ngeke ngikwazi ukusho eyilokuzana ngoba kuzoba sengathi ngisemakethe manje ngiyadayisa yaba ngcono ngishiya amanamba abantu ukuthi mase ngedile bantu bafone bazobuza so bese siyazi ukuthi umxazululi usiza kanjani umalini ngoba sichaza kodwa futhi yikho lokho kwenza umxazululi bese kuba ukuthi la sinalele sibiza ukuthi umlekeleli ispray lento kunabantu namhlanje abarajwa nawe ngene emzimbeni cela ngirape ungihlikhle yabona lento mawusprayer ifutha kanje sekuyahlikihla kanje wena uma joint umzimba wakho nangapha nala esifubeni sokuthi awukwazi ukuphefumula uyayifutha futhi uyayihlikihla lento uma ngabe ufaka imask uyayifutha imask uyaphefumula ngayo so iyakwazi ukungena kuwe ngaphakathi ngisho umzimba ngesikhumba kunabantu abathwethuliwe ephila ukuthiwa umuntu akusikona ukufa kwesikhathi akusikona ukuthi umuntu uyapha khona umuntu ongenza ukuthi wathwethulwa ispray umuntu benza sifutha emzimbeni kanye simhlikihle noma kwayinqobo lakhe ahlikihle emzimbeni kwenza ukuthi bese siyazi ukuthi yonke into yakhe enjani iyaphuma yonke lesichithe esibuye ngaphakathi nalokho ukuthi udala uma ufike ekhaya usukhathele akele ngiraphe ngithanda uba selinori emurkhesheni cele ngiraphe nazi lento boyihlikihla la ngoba khona into oblokheka ngaphakathi lento esithi umlekeleli sukulekelela lokho ispray nathi futhi nalazo izosisho ngalesi sikhathi se umuntu efona noma ebuza bese selokuzana lapha ngoba mhlawumbe kusho ama price kona ungadala inkingi sinembiza ejwayele kakhulu eyaziwayo la ukuthi ugazi lami igama layo le mbiza ke iya futhi ngezwe ikote glass then ipune zo 5 kahle nje njalo ipune zo 5 or izivalo eziwu5 eglassini bese uyenza ibawo mawuthanda uthanda iphuza ibani uyayiphuza futhi ibani bese uphuza iglasi yamanzi iyalekelela kumuntu osuke amaphupho evalekile umuntu wadliswa umuntu osuke sithi unento ehlete ngobulungo umuntu osuke sithi ekusuke uyajuluka omunye umuntu uma ufuna umchama uyachama manje omunye umuntu uma kuthi ena uhlezi uthi bayikwahlathikasile ngenkweyicathula sengayikhulu icathula ngathi anakhipha ezinyawo zabe ziyashisa iyaphuzwa inkoto ekhathi ekuseni nantambama yiyo le esisebenzisa noma ngabe kuthiwa une-treatment noma yipho oyidlayo uyabona ukuyisebenza ngoba senze sure ukuthi ayikho la ilimaza khona futhi ayikho lapha yenza ngathi right khona ubungekho right fanele ihambisane ukuthi uma kune-treatment oyidlakho ingakwazi ingaphazamisi lapho imbiza into esiza umuntu ngisho kuthiwa umuntu kufanele aye ekamerweni ngoba kunobaba basebaphila ngalento le yama-laptop njalo ngihlele ngichaza ngithi sakhathala yibona lonjalo laba bantu abenza ukuthi umuntu esekhaya umama nangu uhlezi sefanele ekameni kujatshulwe uba bangene kwi-laptop awula angene kuma-phone call ozokushaya u-1 wamazumeke nazi imbiza esiza abantu and ihambisana naleyale ngithe uhakulamba ngibuyakhumbula ukuthi uhakulala usuke khona ukuthi wena ungashethi ukukhathala ungakafiki uvutho ndaba but imbiza iklina ukuthi ama-tubes kumuntu ngoba into eqala idala ukuthi iqala ubuntu bobudoda buvilaphe yiloko ukuthi imithambo yomuntu iyablockeka isikhathi imithambo iblockeka ingalesikhathi seqala khathala bonke umzimba yonke into umuntu ubona ukuthi yonke into asayijabulele usayenza njengoba ethi umama uzothini but isuke isiza kakhulu abantu abasuke belinyalele esibeletho uthola ukuthi umuntu abantwana uma bathola bathitheke omunye kunobuhlungu omunye nomhlume yabona le mbiza sikhe sehlanganisela ukuthi ikwazi ukukusiza ibe lo muntu uphunywa zinsumpa ngoba komuntu usephunywa zinsumpa usitho sakhe sangasese so le mbiza moyiphuza iyobulala lo wena isuke ivela ngaphakathi lele ethi umhlume yinto esuke isimila esiqala ngaphakathi before simele ngaphandle sekunento esithi zilondo uma asayinini isuke khona esingayiphatha ngibodwa esithi esikhuluma ngayo sithi kwakulalwa ibodi lelincane elinduku yobaba naleya lokuza lengithe umanhlanhlele ngishilo ukuthi sizokhuluma ngayo lelanga angathweli chance ukubuyela kubantu ngadenze umuntu okhuluma mampunge but ikhona leya lokuzana esithi ena umanhlanhlele state ekutheni mawusogeza ngayo siyekile ukuthi igcaba ngokona wona ugcatshwa sithe uyageza ngayo usitime ngayo uyaphalaza ngayo uyisebenzisa amalanga amathathu uma uzogeza ngayo usebenzisa ubisi bethatha imali eyiphepha ube sengathi emzimbeni ugeza uyenza ithawula imali uyathatha imali iza kanje kuwe ngoba iyana sigesa ngayo ikuwe ugeza ngemali
then imali isizokwenza ukuthi imali ifike kuwena ngoba imali umuntu fanele iphile kuye emzimbeni once imali yaphela emzimbeni usho ukuthi sokuphele ngawe awunalutho hayi kuyezwakala impela siyabona ukuthi bakhona nama products amaningi usho ukuthi ngeke ilanga ubaba so umbiza nje azokwazi ukuthi aqhubeke anabe asinabe nokhulu right wonke ama products akho baba isikhathi sethu sesiphela nje sisele nje uzozamhlanje sigoqe lona ke uhlelo namhlanje yipi i product ongayirecommend ukuthi uyarecommend ukuthi iyasebenza for abantu besilisa nabantu besifazane nabantwana bengayisebenzisa kubona la bakhona lana izilukazi yami nokubona ke la umxazululi noma iyobile epartner nawo ukuthi yipo ongayirecommend ukuthi uyagqugquzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi babe nawo kulesikhathi siphila sona samanje sesifo. Mina ngingathi ngithi ama product wami wonke ayasebenza ngendlela yokuthi alekelela abantu but ngiyacebisa ukuthi uma unezingane ekhaya fanele ube naye lo sithi umlekeleli fanele ube naye futhi lo ngoba imbiza iqala ukusebenza kumuntu osuke ena 10 years yaphezulu siyakwazi ukuthi ayisebenze but mawuze umntwana singafuna ukufaka isipuni bese ufaka amanzi mhlawumbe umntwana lezindlela ufaka amanzi bese umphuzisa kodwa nje umntwana 10 years siyaqala ukuthi iyasebenza ngoba ayina into yobungozi ukuthi umuntu uzoba nenkinga nabantu benengane ingane ikhula kele emzimbeni bangithi uyakhumbula ukuthi umntwana uzalwa ekodokotela basatrain udenge Ngikubona ngatrain udenge umntwana bese ukhula emaholoholo emzimbeni omunye unelonda manje uyodokotela akasindi udenge ngaphakathi edala amabhathi umntwana emzimbeni ukhula emzimbeni umuntu ngoba qala kwenza ukuthi umntwana etholakele bese ekhatha khipha lo bakuhlele ofanele kuphume noma aphuziswe lento yosithi into yenyoni baphusona sekwathe ngonto ungwane bani manje ukodonke bathi umntwana wayichathwa kubasa umlilo lapha ngasemlotheni abakuthola ukuthathelwa khona umntwana khali ichathwa lento ivale khishwe njengentuthu namhlanje wabona ingane ingesona isidudla ngezansi ngenhla incane uyabona umncane bathi uyozamlunga mayisena 15 years umbone ekhaya ukuthi lo mntwana wayemngahle isizathu ukuthi ingane isachathwa manje sivele ingane ikhulu ikukumali kuvukale ibona ukuthi kwenzakala ini ukuthi ingane ichathwanga so vele siyabalekela ke sonke ngoba sesikule isikhathi esikusona but akukho right kuba zikhona into ekhona ukusiza ngibona ukuthi lezo zonke ziyakhona ukusiza abantu abasokuzala ngoba imbiza isuku la ihambe umuntu oza kuyo ofika ithathe kufana nokuthi usuke ufuna ukugeza umuntu ebhadi ngeke kusuke mina njengoba bese ngihamba ngokucinga emzini wakho wena osuka uze straight uzothola ukusizana ngoba mina dala ngagezwa. Alright, sikusele nje imizuzu emithathu leboba lehora lesishaka lolunye wona ke umsakazo manje Moya FM. You are catching us live on the frequency that says 101.9 FM, right? Sesiqoqile baba namhlanje ngizothanda ukuthi usho ukuthi uthola kanjani inombolo yakho yokusebenza abakwazi ukuthola on social media. I know ukuthi njengamanje unabalandeli bakho abakhona catching up you live on Facebook page which is Dr. Ngobese, and on Instagram you are also Dr. Ngobese, and then on Twitter you are still also Dr. Ngobese. So uzokubeka nje ubatshele ukuthi yipi inombolo bangathinta kuyona makuthi khona le line kaza kuzokusebenza ukuze bakwazi ukuthi abantu bakuthinte basizakale. Yes, so ngitholakala lapha yana ama-page nami uDr. Ngobese ku-YouTube, Instagram, Facebook Dr. Ngobese, then nalapha yana ku 0781911010 iya WhatsApp le number nalapha 07276836 0781911010 07276836 then ziya WhatsApp uma ufikele umuntu ungoswa khona ngoba busy kenze usaphelele usentime uzobuka umlayezo so yakhona ukutholakala sengathi abantu bonke ababukele ngibonge kubona ngoba ngiyabona ngabantu abakepage mami bonke ungqondo kwabo nje ukuthi babe nami njalo mangena nokuthi ke ngoba kwenye ibhili yakhoza ibonisa sabalele kakhulu kaDr. Ngobese ngathi hey uyazi into ebalekile kangaka ngiyabisa nabantu abakwazi ukuphosela yabo sengathi banganisebenzela bazi babadala ngoba abantu benze the right yabona mangase kubayenze manje lento njengoba benze kuleya ingabakhokhela noma malini abangayifuna uma ngasindela abantu abala bashene nokhuluma beyikhuluma la sengabona ukuthi labantu asebenzisana nabo bese beletha amakhadi ngabadala nalowo umuntu wayenza leyanto wayifaka ngana akayifake manje ngoba ngifuna ukumkhokhela mina nabe ngalo umkhokhela manje ukuthi angimazi ubani ngifuna ukumkhokhela ngendlela angenze ngaduma ngakhona abe ngidumile kulesi sikhathi ngale yanto.
Siyabonga ke usizuleke ubhuti uthathile nomusisi wadumisa yena Dr. Ngubengela ku TikTok. So you are requested to do the same. Wenze njalo ke Dr. Ngubese besikhuluma naye. Asiphinde inamba okugcina lo wazothola yona doctor bese futhi siyachaza ukuthi mangabe udinga ukumazi uthi uyasebenza kana siwuthanda uyakwazi ukuthi umtholele khona la uHippo Road la sebenzela khona. Uzoshiya mbe ugcina nje baba bese siyagoqa sesibonga emakhaya nabalaleli sisibalo mhlelo namhlanje. Amen. Uzophinde inamba zokugcina sesenzela phela naloko bekudumisile aphinde akwazi ukuthi ayibamba indlela right. Yeah, so inamba engizolala kuyona 078 191 1010 078 191 1010 072 2768936 072 2768936 ziya WhatsApp so zombili izinamba zama ukuthi ufunile wangakhona umthola semapage wami Dr. Ngubese ku YouTube, Instagram, Facebook. Ngiyabonga. All right, sir.